Yes, abaruzi ba Kitara TV kwenda kubatangira mu ntekanize n'orubazo kiro kinu kya mukaaga ebyo by'okwezi 20 okwezi okwa 11 okwezi kwa 11 runyo tukweta okwezi okwensenene baitu abantu bagambe ensenene zikyayangire kugwa okwezi okwa 11 kuno ambabara Julius Kyomuhendo omusajja mulisa kandi omweho wabamoli na hati ntekanize n'orubazo nkabagamba nti tubaletero omuntu aina organikyo aine kintu ekyakozere nasobora kunyumizaho organikyo rwayo okegeraho abantu bakusinga twende ebintu bya bwangu twenda bya diru baitu muntekanize no bobano ikara inyo ampondera muntekanize no embozo gihura nti abantu bakesente bakora bukora kandi ebintu sibimaragaita kusima hona na mbere okali munsiza heru abanyora abanyakuli munyapaze zembaganiza hano mu Bunyoro nkwenda kubatangira na hati muntekanize mungere yembaganiza kansasire family zife za ferire abenganda zabu omburumbagano babairoho sabitenu obabomu kandi nabanyakuli akitabu tukusaba Ruhanga asobole kuba nabajanjaba nimukira okwirinda kuli kwa buli omu police sobora kuba ne tulinda baitu nayo kirungi kuba no werinda nko omuntu mazirira kuba nimbagambira amabara kandi omuganyi wange kiro kinu nuwe dakitale Lawrence Batogeka adakitala ataliyo no wakutere nkinzo hayona jakuba na bitugamba baitu owekitinisa Lawrence Batogeka nuwe tulesero muntekanize no orubazo atenyi waitu yes ukutangirira muntekanize orubazo yego oli musajja ali bize ramukya abaruzi ba Kitara TV abampulirize inywe narunda bakundora nibaza amabara gange ninyowe Dr. Lawrence Batogeka bantu bayigi bampata itozi nyingi baiteze kiziri zikuru muno nyakuba ninzibazaho mabara gange ninyowe Dr. Lawrence Batogeka kansime Kitara TV kunyeta kubaza hali akiga mutwe bw'ikigambo handugire agunibwo mutwe bampaye mbazeho ngundugire nkaha akwata ibamanyiro bamanyire ngonti MP retired wa Hoima municipality bamanyire chairman board of directors Mandela Secondary School Gire Summit Hotel ebiri bakurura bayitu bakunkaguza kwika okutunga ebintu okabanka kandi yinki yetegereza yego wait ebimiri megende itana hati ukarugambya politics uli otugambira uli muri mihati well nkarugwa politics niko sobole kuteka hamani ale bintu byange bikora bayitekiye kusalirwa embere ne roho ya covid ibintu bikatangiye kurubata kurumbi ibintu byona bikyayisibire baitu ndi nokunihira ngu obirasumurukuka bijja kutenga kurubata kurumbi kwenda mbaze hali obuzarwa bwange abakumpuli kwenda kumanyisa abantu nti nanyewe nkazarwa ndi baby nko gabandi bona nakura atina ikimyaka nkaga na mukaga ninzarwa aho Itara kibingo kya Itara ninzarwa omusajja yahumwire ati myaka 37 bamwetaga Josephat ya regione na mama wanga kyaliyo Nyesi Nyangoma abakaba batasomere musomero baratunge ibeta mu jungu formal education na wekyo wokutera kasana ako nabiri nazaliro tintazaliro mu yiwaro bikaba byo munanka byo tabeyo bayiruti manyirundi bakaba mu bitoke ayira bagidaga mbitoke bayitu niho kunazaliwe isisenya watasomere mama wanga atasomere kyonkaya bayina mu dini yasoboire kunyamba ni nkura kumpa karakita ikigambo karakita ekyo kibazaho muno kuntekamu kutina Ruhanga ni kyali muto emetwalize mirungi ndi nganda zaiteze Kinyoro ndi musajja muranzi nizarwa abamori ogunyo Batogeka Lawrence obuna mazire
kukura mpikize emyaka nka 8 abazaire bange bakakiwamu kuntwala omusomero ukatandikwa na myaka 8 kandi nitulubata bigere atari mukaito oba ali bwanyinkya kara ne butu sumra hasoko nindubata ninduga itara ningenda pariju kandi hari hara abaito abako pariju kali somero y'abakatoliki ati duhagani kabeta takaizi garo baito bayisenyoka wali mu katoliki na mama wange niba seri somero y'abakatoliki nabo kino rubatagana ibigere ningenda kusoma pariju primary school yake 3 kuruga kumurwenda kagane 3 kagane 4 na kagane 5 kagimara pariju primary school kusoma ni musoma bino byo kuruga kubanza kya kabiri abwira ubutaro na sasa wagenda gano bakakupimaga umukono gunuka kwata iyo akutu bagambo ikire nonka nyo kando kwangi kwa bakumaze no kura baho kuba kagenda ndi mukuruho nawe icyo tuwatanka kusoma tukatumanyire mu tabana bagenda somero aba chiefs bahambirizaga bazayire bona batwala abana babo musomero na isinyoka bayini kigendo cyo kuntwara musomero aho isinyoka kaba muri niwe pamba pamba buseruka nabo kigendero cyo kuntwara musomero buri kyalingu obundi kura kali mapamba yani osobole kumukonyeraho osobole kubara kurungo munzani utalindiba kiniki cyali kigendero wakiye nagenda musomero ya nyuma kurungi primary narugayo nagenda St Mary primary school niho na Marie P7 St Mary hano Bujumbura narugaho nagenda Duhaga secondary school na marasini ya kana muhagori mwisanyi nesatu narugaho Duhaga secondary school nagenda kutereka ubusomesa mu grade 5 obusomyo myaka yensanjwe egyo abantu kabatasomaga muno muzeyi yakakolemera mpaka wasoma obunambazi muno akarurango nti tungire basarizi abalize kurungi ndatunga basare onageze ndataka kusoma kurungi barurango nti kandi ngira amagezi nabo kina ndatunga mugisa okutunga basare unamazi sini yakana ndagenda kusoma diploma mu education grade 5 namara kusoma na garuka kusomesa Duhaga secondary school nikimanyisa omurujunga kitogamba profession yawe buli busomesa bwachoko musomesa bwachoko akamara myaka nyingi nisomesa nkasomesa mcyuka bingi Duhaga Kitara St John Bosco Seminary initially tulotani bigere genda kora part time kuko ndakuzira egali mwaka kyogo mwaka nkansanya na 8 wagure gali zitakanya no kanya second hand kandi obu second hand akwanka batandikire gukora sangira musanjo apuli sangira muwenda ndo ndaguzire gali nawe kyo niko kusoma kwange kuwatandikire kutiyo baitu nasoma na negena ninye yongera yo manyira haro kunihira ngonti omulimo gutunga n'ubutunga sente kandi oyina kuyongera yo some otunga umusara gukira na nyine ko ndakaye ni yongera yo kwiko nyarozere ngontamba nanuka sa kuba bero mu gatoito abako ndikaire ni nkora grade 5 umwaka w'ikinana n'ebiri agakoye kusoma university myeke nyingi kinana n'ebiri ijo eri kun kinana n'ebiri nagaruka nakora amachuo entrance na Makerere University gukora degree kutusomera degree yo kubanza kasoma degree ya economics nagika kurungi na second upper economics nibi ebyembali ebya science yo kukurakurana yenkurakurana atari yentabo bitabo baitu yenkurakurana nawe kyo nasoma namara na sero mulimo bayidu nawe ko bicha kuzoka nagaruka yuko kandi ku education mazi ati buri bintu bagambe milimo te kuzoka naburi tiyaho naburi kabitaro mu myaka yekinana nagaruka yo nasoma na garuka mbusomesa yaho nabwiro nagenda kutendeka basomesa mu National Teachers College Masindi niyo no somesa to mwaka gwali gwanka kinana na mukaga
kandi obuyitwa basomesa tulikyo kusekerezebwa somesa munaku musomesa takola kyo kikulu teri ngoti ikigendererwa kyo kukola kyo okubona okora ikintu kyo kuwenda passion kawa ni kola ikintu kininamu passion kandi nikienda na kikola no mutima gumu niho natungire na scholarship ngarukire mu NTC Masindi kugenda kuwira kukuguka omusomesa kusomesa okubara nanka Masindi national teachers india kwa scholarship ekaba government government of the Republic of Uganda nagenda University of Bristol kinana nenga heki kinana na mukaga nagenda University of Bristol United Kingdom university hiyo is one of the top universities in the United Kingdom nakuguka kinana mukaga watembe nyonyi obuka yine myaka nkasatu na gumwaho cyari musigazi nagenda nasoma degree yange masters nagihayo nagaruka NTC Masindi wagaruka kusomesa ku training abasomesa nkabani stipend yange natungaga nikozese kurungi saving manye egyo character niko atandika mukara yo kusavinga kutekereza ngureki narugayo nguzire nyina ho sente wasoboseze gure motoka kino urugiro kinana nenga kinana musanju ya later mwaka gumugonga atuze wani yakaba course yo mwaha atubuga ko hano ya motoka musimisa motoka cyamani muno obe gali obuteirenka busumyo egali busumyo bo kabata hayi ntakiyagikoze sati nakaguzire motoka ate gali kandi giteka pembeni wait byange nyekaraga nikora byona kitabuli kandi ubu kinkwebero kindi nikyatandika nikyali grade 5 mwaka about 79 katwara byunanizibwa kuba chairman wa Catholic Parish saba Kristo umulimo gwo ngwikayo muna hati kyagurumu kerezia keke Buhiga Catholic Parish Buhiga hayi na Karongo Buhiga na hati umulimo gwo kyagukora ate myaka ana kaninaho na hati niye kyali kanisa kerezia yawe niye kyali kerezia yawe wekyo kandi kindi kinkwebero yoga nyenkaswera kara mwaka kyo kinana nsanyi na musanyi kano kyali so na makana gonka gatandika kara ukurora obujunanizibwa kitu kiona kubona obujunanizibwa ina kutandika kara ina kutandika kara uko kintu kijya kukulikia na mbili ndugire nyowe abantu abandi bandora bankaguza so niwe yakwaire bintu bino no nkoko ndaba nimbagambira nabo yakyo naikaro mu mirimo nisoma gani niyongera yo ni master nasoma masters endi ya economics nagaruka yo makerere nasoma PhD na wekyo tina biri kubalira abantu barura degrees go kasoma muno ina degree 5 obo tinibo batandika kweta doctor totugambire makerere PhD wasoma ya field na economics nera economics na wekyo abantu nibyo bamanye batekereza bintu bino kabitunga bwa nanka abo baito mutima gwo kukora no kwebeisaho ibintu gundumu ubutunge sente ngurahe nkoko buntunge sente ngurahe embuzi kiyo kisobokere ngurahe ente byari kihimba ingenda ingamba nkoko kozese sente zawo ubu ikozesa hakinti kikurete ikireta sente mu maiso kiongera kuzara kuzara nabo ikyo bunayeme obunayikalire ndozere no obunarugire kusoma masters ya economics 1990 narugire bungereza egiye kubanza egi masters ya kabiri yo bungereza ka masters in education ekaba yakainga heje egiye kaba degree ya kabiri ndubona nje nasoma masters of economics hana nagenda gukora mu bank of ministry of finance mwaka kyo kiana nebiri kienda nebiri narugaye nagenda nakora mu bank of Uganda kuko kiana ne 3 kuko kiana mukaga
hatali sente nyingi ate bw'obula Bank of Uganda buli mategeeza liye sente nyingi anti nibakuba ninye sente zikuraba omwanya hati n'olula kandi abandi balina n'ogamba kangaruka iyo nsomye ngaruka iyo nsomye ntunge degree nagaruka yo ati wagaruka ikyenda nengana mukaaga gwafuuka muzaano baitu binaikalire ntunuulire abantu abali kurungi nkisanga tebalina baba balina degrees oli nkagenda kurora abantu abali kurungi bakwekozesa emirimu gyabo nabwekyo ego kirungi kutunga omulimu ogw'okusasula sente nyingiho baitu teri garanti omuntu ajja kuba beta ng'ojja gaigara naikara nabaramu nagamba omuntu akutunga miliyoni emu buli mwaka buli mwezi omwaka gumu sente zingana nasanga 12 obona teize emyaka 20 nkasanga ziri 28 ati 28 nalwo zitakumpika ekikabani ebintu bikani nyenda ebigendererwa biri bingi obunyagambira omuntu akutunga miliyoni 3 net kandi ogwo akaba ali leya nambe wakoraga nkasanga obu nimbala theoretically nkasanga omwaka gumu 36 myaka 10 myaka 3 miliyoni 36 myaka 2 rusange na 2 nazo otaliro otakwasiro transport biki kandi kitakusoboka abana kubaherera kuherera abana nasanga ngo tijja kusoboka olina kuteeka omukono mu business so omukono olina kuteeka omukono mu kuhereza abantu babahereza bo bakusiima business kusiima so nateeka kutandika ebintu birukara ebya kuteeka sente Mandela Secondary School kagitandika nyine myaka 4 orugire mu Bank of Uganda mwamuli ndugire mu Bank of Uganda ana nibiri nkaba ndigire Bank of Uganda by far Bank of Uganda nkabyo well not far akwa Bank of Uganda nkabyo up to 96 wagaruka kusoma Makerere Mandela kagitandika 97 after 1 year anyway nkaba ndi mu United Nations Development Program nokura mpika kwika kidara nyo kuba senior economist obo mu UN nokora mulimo I was senior I ended up as a senior economist for the UNDP Somalia country office based in Nairobi katandika as a national officer nibanyeta national economist assistant resident representative wa UNDP na wekyo obunatungire omuli mogo guli international of course ukampaka center akiyongeyeho niho nasobolire kuongera kugumya Mandela Secondary School sente zinatungaga niziteeka Mandela Secondary School kugyombeka nabwekyo hayi sente zone zinabagaine kuruga mu United Nations zikagenda Mandela Secondary School kukola ekintu kiwo nibindi ezindi niziteeka mu omunte ezindi niziteeka mu kulima oli na musibiki ndi mulimi ndi milikaijjo ndime nyine ndima kulima omuwani hati ndisa ente kulisa empunu mukaba ndisa enkoko kyonka ijweri obuyo ba covid akatali kalema nasibamu break zitakiyarubata abantu bagura batito muno ndi mulimi ndime ebicyoli ndime ebihimba ndi mulimi ndime emiti nyine emiti nyingi UNFA government katuhayo tuyale emiti ekichweka kyo kuyala emiti nyine yo hectares zikuinga ka hai makumia maybe ka 10 hectares za government emiti nabo ki ndi mulimi w'emiti nabo ekyo ahantu gire ntaruge yo nyina hoteli hoteli nukataka kugyombeka 1911
No, 2011. 2011, yes. Hati atei mkwendo simbe haha kati ofunde international job watendea kuteka akasente Mandela hati katuhumile mwa omurozi wa Kitara TV tukaina Dr. Lawrence Batogeka timbagambire gali daktari atali wenkinzo baito webitabu njana muhabu za degree na inga okyale antekanizo orubazo katuhumulemu tujagaruka no obuzina bwabanyura hano busira kunyumiraho alina kazi nakona obunkaba ni ntera campaign kama nyine kizi ni kinazina gani ngamba tindi bagobezi toli bagobezi omukago gwira nindahira omukago gwira nindahira baito turakafunako video tugina nindahira omukago gwira nindahira tindi bagobeza ati that was my catch song koliki yangu kundi munyo njina bizina bingi ebindi yazino waga general Rwabudongo umurusura wakabalenga nibagenda kuramaga omukazi wange nkamuleka nenda yina ngausa nkamuleka nenda ya mezi mwenda yina ngausa awalizaro mwoje bamwete bagenda nangausa bamwete bagenda basajja bagenda ati okusana no nyimirwa traditional music ati kankwereza ari omujazindire kizina ndi munyoro wenyini kandi nyenda bunyoro ari omujazindire kizina bakieta bunyoro yaitu nduga bunyoro tinka kihuliremu ati deka nicyo tukitwale mu break bamuje bamwita EZP ayebali ekizina kino nduga bunyoro kurugama EZP okitinisa Dr. Lawrence akunyumira munebe zina bino byenzarwa ndoga bunyoro kurugama EZP reka kunyumire tujagaruka na ntekanize orubazo otaruga Kitara TV Bunyoro Kitara tukugonzanyi naitwe bunyoro ni huruga orunyoro rulimi rwange bunyoro ni huduruga orunyoro rulimi rwaitu singa kabumba hangiriza hanyamyaro mugagwa kwane uraira kurama bunyoro tindi kuli amoru kweniwe mama wange bunyoro ihanga lyange Kitara my motherland orunyoro rulimi rwange rumbasa motate nyotebwa bunyoro ihanga lyaitu Kitara wona byerotebwa bunyoro rulimi rwaitu rutubaza puli bunyoro ihanga lyange Kitara ankogala motebwa bunyoro rulimi rwange rumbasa my motherland bunyoro ni huluga orunyoro rulimi rwange bunyoro ni huduruga orunyoro rulimi rwaitu Yes abaruzi ba Kitara TV nko batangire mu kazi nako nduga bunyoro kurugama EZP intekanizo orubazo omugenyi wange kiro kino niwe owekitinisa Dr. Lawrence Bategeka ofunira omulimo gwa UN akasente watandika kuteka Mandela kwenda tutandikirawo hati kubaho onaruzere bike ebintu tusa kubaho wenko kagamba okugigara tusa kugigara we abantu inakubona abantu abokora nabo abokubaza nabo abamukuliya hamu nimukora hamu nibatunge ndirimo muriwe kandi nayo no baha service ntabwo kiyonkorora burura ngo nti nikihika nti nsereki okukora abantu kunko kugarura abantu tikuri kugarura abantu ubona bakozesa no bakolera nabo na business yawe kusima abantu bali injara iwe bahereze kiyokulya yes they are hungry, feed them abantu tibasomere
kingwenda kozi kigambo ya ignorant basomese educated them abantu tulibaina bwekulembezi bulungi iwe weheyo nkumwekulembezi ngameka chairman siwa ka chairman situ ate abantu bamanyire ka bamembu parliament ambo kubikatandikira hano bikatandika kuhereza abantu bakoja no mukerezia nanka no gwekerezia buyiga ndisa parish tikuligumya gakora ngonti kandi obu ebintu ebino bikora ha family level mu family yisenyo abunyahumwire banga yamuhumwize mama kakyo tugambira na mwenda December 2023 natungobwa obucunanizibwa niyo omugwetwa mu family kubumba abana bahara kubumba bagezi bange nabene bayitu akibona bayirukira hali oina kukora ebintu ebyo mu society community yawo mu society district constituency mu politics na national level okuyo nkanyowe kai level ya national ni kai parliament, not just as a member of parliament. I was the vice chairperson the parliamentary committee on the economy na weki inakulikia obekulembezi haliveki national level constituency level, school level, kubaza nabazaire kurungi tulengo utiwa kuzabana babo kurungi inakura ngo uti bigiti kiyokozere kiba kya kirungi muno ikyo mutindo niko bagamba byo niko nogo arabana ki kozesa akenyumirize abana barabire Mandela bo mutindo cyo ni kigumi mukaba ni somesa Kitara secondary school ijueri kyo kusalirwa twentuzika ijueri one of my student late now Shemu Yakagaba Roya nkamusomesa Kitara secondary school kuruga S1 kulika mu senior form so rest in peace baito bayisira abana bayasomere nabo kansemeza muno bona bayina namberi bali bayingi nkamutaka maziro bingi ntakubarora kandi kabasomesa mbwire bubiwe obulemo abasirikali barugaga buhimba nyenda ya Kitara kabiri ha muhanda aho abasirikali muhanda gura current day Coca-Cola namberi Coca-Cola nankere egiye kyombe ku kinyine ekabiri Kitara secondary school na nyinyi somesa abana hatoborora ngo nti ekiyokoze kyomugaso runda abantu abasomeseze bahikira abandi ba ministers abandi ba members of parliament ubu bari ko izire kwitokora ubugiranizi obuhereza nike ohuraniki mukinyimirizamu mukinyimirizamu na wekyo obugenda mu business oinagenda yine kigendererwa kyo kuhereza abantu hatali kigendererwa ekyo kusera sente ebintu ebyozoka nibisana isana tikyoka tibindi byo ikisana nka chicken egg dairema kira kyabandize yuli nenkoko kire kyabandize kira kubuza abantu amani gabo gona gaba kugateeka hakuyirikya sente nibukyana genda kusera sente kyonka leka yiwe bukiye ogende kukora oteke ebintu by'itungo ogule kintu kira kugasa gule kibanje gule ente gule embuzi kandi bakusanga ruhanga kutuwara ebyo bino kigendero kyo kubirekera abantu bawo baruhanga yakukwasiza ruhanga nawe yakuhaire uruzaro wazara kolerera abantu babo kwikobora rugo munsi nibo no kolerera basobole kubaho oteganya nawe ekyo eitungo bufa tiziri sente ngo ntibarazihe umunsi aho ndazitwale habaho documents zikugamba ezikubigaba atwikalira Diore Summit Hotel hano kusaba mutariye kunyaga giteko umunsi aho kubitaka riri mu kihandiko rundi Mandela Secondary School ebintu byokora muri ngo guti bigasanyiwe wenka baito maiso kusiba abantu bakusima ejorika bajya kwijya Mandela Secondary School basome mbarorerere mbafuyeho kurungi bayitukara bakasigaye katayitu nanyowe ngure hesabuni ejo eri nkabani ngamba abantu nimbagambe kikaro kinu bakitaga kiriyatete bayitu abayisomero ikahindura neibara tukanyona twaire y'amasanyarazi mu community mazi kigariyo tukafurukirayo
mwaka wa 12 abantu bagamba ne town ekiti ya roho byona masanyalazi nyine gasikire gaya duhanga ekyaro kyatwara ibara elisomero ande ekyo kikolike impact ogenda kukora ikintu ekyaruberera no kimanya nayo lirugamo munsi baitu no kirekaho olikirekera abandi olikirekera community kandi abandi bagijja bakimbirizemo iyo maze kugenda aho yenyine tugambe niho omujungu kyagamba true happiness kukolera abantu o feeling only really human and useful abokuba obutakwekolerera obunkutunga ente nkwenda abantu banywa mata batunga helese nungi bali kukikora nyina kora ngo ntinzirerere nabwekyo it is really good, very good, sustainable development. Hate ebyo nibi kwa sente. Omuntu yari bikayijjo mu bitema nibwo nibisuka. Hati nsana akuyaho okusimibwa kwa mani gange nateyiremu. Onitegereza? Hati amana garateyiremu nigo galeta sente. Baitu hati ekizibe kiroho abantu bakwenda ga sente za bwangu. za bwangu tinkagabira abantu bona bagende mu kulima rundi bagende mu factories rundi bagende baruna services education health kubya atale minimo kubayisa yogendeyo ebyendu bata transport ibi byona baitu yogendeyo atale kukora mu yonka yiboni kora yo nayo utateka service taxi zawo orole nko kuzigadia olule misori yo sasura nibizibe bivamo baitu kandi no hana abantu emirimo ekyo nikyo ntwaye mu bintu bino abo ko you feel really human ibintu byegondeza mu buraba tingambiri gyo narozera abana abayashimira na shemba kitaba barahabona nayijuka nyowe nkabanda at risk umusirikare kusokubiga kuri na telesasi ngamba wejukangeri wabaroraga mu kirasi abana ebizamu nabo bakabiguruka mu myaka 2 nawe kike kiongera kuhura nikisemeza baitu kole bintu byona utandika no mulimo omulimo bono nohereza obuhereza tuleke kurura sente zitukubagana kiyonka rurango nti okwereza omulimo kana esente zirarugamu nizo kozise kurungi omukawani mbyale miti akatikamu akabukalitusi manya kakamarika gura simu 10 kikome kiti mwaka kyo ngisire miti miloni nyingi hati sazi kali asiringi nezirati bungoze kali 2 hati 2 omuruba omuti ogukura ukarayiha ukayamu logize yamuzinga hati baho kusokuya mu sente zinga abantu obugumisiriza gamba umuti gujya kutwara kayire kukura makara kusokuya mu baho baitu ofi ati oyina kucyuwamu haruho kucyuwamu kugamba munye kwende bya bwangu ogayiga hali bwangu hataho oswa kunyaga bitali byawo nibikozesa nenso bakozesa bagiyeta grabbing kunyaga kukwate mundu ekyo tikikirizibwa rundi gweterwe bingi wanjuki abantu ngeri bakunyaga amataka nyowe ntagweterwe bingi sinye kugambiyege atabe na sente hati rundi buli dupa abantu tubarura nabafumu natenyege nabafere nakugamba leta kino lete embuzi lete enkoko hati byone biko bitarumu ukubusigaza ikintu kimwe kiyonka cyokora na amani werumye oyahureho kandi sente ziteka mu bintu ebiriza sente mu maiso hati kirikia kya abantu bukiye ukozese rune mani gawe kandi tandika katoyitulika kutandika ngunda ndatandika n'ekikoto erabera imbuzi guragiye muhemu obutungira omusara gwawe okalekaho omutwara 3 okagura mu embuzi emuli n'obwana bwaho mu mwezi gukujja nikwetyo ujja kwesango ikize miye embuzi 10 omuntu akwenda kerenye kyakaragamba hati nyo kwenda kubona Glory Summit tamanyire kimazira myaka inga nabiri byarugire amanuru gali nyinyi kali mu politics nkasanga ngunta abantu
nkula no bazali degrees ezinyina abantu bakwetaga kumanya degrees ezinyina tibakwetaga kumanya omukazi owaswirire mulayira mugufu mulungi akusanata tibakwetaga kumanya bwingi kibwe sente zoyina hauko tizikubagasa oyira obuli ziraba nizibagasa ngwa mwana wange akorayo ntegereza bakwenda kumanya obuhereza bwawe hala abantu bakwenda kumanya omugaso gwawe hala abantu hatu boba uwo mugaso kyo kubanza toliraga misango ngwe kutora munko ekya kabiri abantu bagoborora kandi nabo bakusima business zabo zikusima nogendera muga kandi kuri gamba ngutobo ina sente no banka naye kwesigane kwengere abuko ine bite biriye kururaho nebyo kusakusimba ngamba nguto kusakusimba ntukuha obuyambi ntabwo ekyo bino byona ate utubaza ali degrees zitwina zimaramani abantu abakuli n'batwegeraho hari omusajja omu yagamba ganyonyi na mu kitingiro myange nyina ziti no mukisika kyange nyina ziti nyowe tinkira kwenda kubibaza oyiro bontakura muno nibo mbibaza nibo omanya nti ndo academic yikaire makerere nimpandika impapura niba eri abantu bakuweta iwotaro niyo karakita yawo hati bo litandika liti kitandika nke kitekerezo nyibe no yiba ekyo kitekerezo idea nyibe no yiba hati eyo ni kweta act ni gufoka habit muze act habit no yiba hati act habit ni bakweta ne foka muze hati no kweta mukikorwa habit muze ni bagamba togu musuma hati bakwitira nti bakwita katandika nke kitekerezo obakwitira nti bakwita ngo ndi musuma bitegereza hati haruha amabara gandi agali beta kiyoko kandi biro bino gusa kubiyo mugayiga amanya bikiye bagasaga kubi baitu oyina kuba na character enungi obe ekirale runyoro rutoro wewe kigambe kikinkimanyire na semire nkabata kimanyire kiyokanga mbire character act habit character kibalizo mu yungu hati stages zirina tandika thought idea nibe you act hanyuma ekitekerezo no ekikorwa hata ekikorwa habit muze then habit hati character ndaye honolaya act hati nefoka habit ne kuhibara malaya myetwalizo yawo ntegereye act sorry idea act habit character hato bokaba na character mbi bakakweta musuma toyina bwesigwa toyina ki okwenda ku nobuli koli isomero lya abantu balijje abantu batiti bakusa kwesiga bamanyiro jya bana bajja kulalinja uko soreze gafizi waburawo no wairukanazo ato obisomero tirijja kuba mbwana nka n'okwenda ku mulimo oramarao nawo hati ekyo kintu kikuru muno kuba na good character ibara lirungi obubantu likuru muno kandi abantu abakiro wingi tibaba no kuenda kukola ebintu ebirungi ebiri nothing is good enough except the best ebyo niyo theory yange nkwenda ndabanye impereza hotel okuguma kwange tikuli ha sente kwenda omuntu arajja hano hagiwe Summit Hotel atu kutunda bia 10 agigura muhendo gwa kusobora aginywe kurungi abwarali ibyo kulya bitamuletera enda kutabuka abuko bitekaniziwe kurungi abwaralo mu kitabu
aralemu nahura ngo kitabu kirungi quality nikyo kimu na Mandela secondary school ogambye again nothing better except the best except the best ndagereza kurra ngo nti ndani ntunde bihimba bindimire bikomere byona biri clean ukusanga abantu bakutunda bateka mama bali kiroze yonge nabyo akuteka mu byasone ya hoire atina gamba bakamuroga ibintu bye bidibiri nyenja no bombingire tinkya yogora bigura ubu kugenda kohereza abantu mu parliament nya kugenda no mutima gumu leke byabandi bakone babaza bayino manya you went to serve diligently and ekyokozere ogambe ngo nti ne haliba mwaka ki niko kikozere given the circumstances wategereza nawe ekyo nikyo kuha as advice hala abantu anybody can do it buli muntu okusobola kukyano byara ebiti bisatu by'omwani buli kiro na mbirora maro omwezi ojja kuba okikize haihi half an acre bisatu buli kiro bingi okuba okikize about half an acre na Bible tugambira onoga reaping you reap what you sow ogesa ekiwasigire ogesa ekiwasigire urabuta asigire kandi uranga yenda ubyale orujuma rumu rw'ebicyoro akajuma kamoka kasensera amaizi ukateka fertilizer kikazara kikatekaho nikikutekaho kinanka kimukiyonka one ko already bijuma bingi line manyaze bazingaha na line abaho bingaha and you become rich hogoyira abantu harujuma rumuruwonga nicyo kimwe no byare bihimba nicyo kimwe no teka no rutungente animal husbandry omukukora okazaza itungo niho haba sustainable wealth sustainable nikimanyisa ngo nti niwe no burafa yaliteiro abalisigara kakusanga bali kwata kurungi hatali bintu byogumyaga bagana habo kuba mukamabya fuire obugayigo boruterekero akataleka kubitunda mu kutundente hamiteko abukomu kamwaza fuire then you are like is cover managed well you kuikaraho sustainably but you must have good character you and above all you must be alive to cause the development oina kuejanjaba nimbazi yaiti yona ye kijungu ye kinyoro oina kuba na enough exercise oina ku managing stress you must pray because migisa hali ruhanga nakyo kikuru save and invest and when you fail you keep trying inakobaliza ako kwahura sente saving at saving tikimanyisa tugambire save and invest ebintu biba linked yahura ati haro kweteka sente mu bank rundi mukanaga ezo ekyo kiri kintu kyamagezi akwe sente tizizara uziteireyo sente tizizara kakusanga okwata olupapula lwe siringi 10 abanya 5 ukaruteka hansi y'omufalisi nobuligaruka wire myaka 5 olusanga oru kandi kakusanga ogamba ngwadu ukaba 16 kantikiye bubiri nobuli busanga buli bubiri sente tizizara ikizara kozese sente ezo ogule emekiti kikuzara hazaraki hazari empunu iramfora asatu dekezale ofabile nayo ekuzalira bwana 10 okuyitegereza otunde buli kana amanya sente zingaha ogule nezindi enkuru nazo zijje zizale uyujja kurora mu myaka yawe 5 ziba ziri zingaha sente tizizara yahura sente bayito ozi investing sente zizale nzikugarure tazigara zaze mulema bamanyisaki bagenda kora petty trade mpaka abaziruzinga takwenda kukora akwenda ikaya ali you know kandi ito bakuru baitu rabedini nibatusomesa kukora and my lord bishop akyamanyo akabayine kizini kigiseze mu diocese ya Bunyoro Kitara nagamba abantu bakoli okimanyire tinkimanyire iboje nyo kandi ko ngambye gentorwa tinkimanyire ekyo
kinyija kubyamaniba kandi tewakinyijukiza nanyowe kanyowe kogeani bali baniba gesa nawe nigesa nabo tinja kubyama ate ebyo byona bakamu bayitu babitwegesa mu dini muki kyonka abantu bazahuliriza kandi my lord bishop ogo bali babyamira amatunti enyindo zirawo kamwenda muno nawe yanyenda akakora abantu bintu bingi muno akabegesa kubyara emiti akabegesa kukora akabegesa ki mali baito sanga abantu bibi bongo bibi hatu kuli urakora naito tujja kubaza au tugenda mu leadership bakwenda itu yambo ujja kuyamba ego as a person but nobody has enough money to look after our family. I can. Ati nabo abantu bakikira ndi bagamba atukola ibiki. Abukoto bayire sene. Bono tibasipo mati. Ati ora buli omu. Aha. Ati ko gamba tukola tukote guno. Natiga. Na yanga kugiya na wiki amagezi aganko abantu. Motayiba. Otaita songo twali tungo. Inheritance. Integrate. To engage in corruption. Kusere mirimo ngo nuko gayiga hari. Kyonko muri mugura kabutungire nigwogwo akasenta kabara kukuyamo kakoze se kurungi. Put it to good use. Ziteko mu bintu ebikora ki? Ebigasa ebireta sente o maiso o sobolege omugamba ku saving and investing amege sente oziyemu oziguremu ekikuza mpunu bahente itaka kandi obe na character yo kutaho mukagenda kurorera ebintu ebyo obe na character yo kumanya ngo nti oyino muntu uwo kukolerera omwana no mujukuru waruhanga yakuhaije reka kugamba balijane byabo amba bana balikoleza ntazale balema ebyo egyombaze ginyowe ngitina etini sabo kuba teyolike bujuranizibwa reka kutina obujuranizibwa tobahura ikanzinywe bana balikoleza abandi bakaguza bayitu yiboliye gonza di ikigambo kyo kwegonza tani work bibabigawe bire leisure and work turn work into an enjoyable thing to leisure ndino kuba muri no kinyumirwamu anawe kyaro bankaguzanya bagamenye antani nyegonza buyibuntu ndamurimo bayitu kunyumira ko supervising abasomesa bange kukaguza abana abandi basomere biruma magezi barahika ba society iratubaze ibirungi ekyo nikyo ekiyasoboyire kumpikia na mberendi from a baby to now an adult of 66 years from a peasant umanyi all depending on subsistence abayende bihimba ina kubyeribira abayende nkoko ina kukwata yeye taina sente zogenda gigura biba hayo mwetoro abayende kitoka atema nagana atema omugongo yeye kandi tasigaza hiki kutwara mukatale kutunda abukuba biyona kubona yenda bimuyamba mukomakagi from peasant to somebody who is now where you are what makes you kujya kutekereza kangene mukaguzi hati abandi ntazawe na hotel ntazawe na school hati reka tusimbe kati tugende mu kuumuro kundi abarozi ba Kitara TV entekaniza orubazo yes orubazo orwa Dr. Lawrence Bategeka from a peasant kwikanambera alisa hazino kamba twale omukuumura ugambeke bizina okusano tamaye bizina bya abantu hani bateire ebihyakahiyaka ebiro baitu katufune yo ngamba kedini karabu inako akabana boje bagime bandi ninyija aka Robert Prince ako kanta kukamanya ninyija Yesu ninyija ho yes yakazi na ninyija kuruga Robert Prince kakunyumire otaruga hantekanizo rubazo katuje tugaru tumaliriza entekanize otaruga
n'imvura iraka yemba bazizawe linyeto kusemezebwa nesa gama yawe n'imvura iraka yemba bazizawe linyeto kusemezebwa nesa gama yawe nyija Yesu tata nyija onyoge onsemeze nesa gama yawe nyija Yesu bambi nyija remboshika yandere onyoge onsemeze nesa gama yawe. Yes, abaruzi bakta TV akazina baketa ninyija kurugama Robert Prince kandi twataha mu kichoka kaite kya kasatu ekikumalira entekanize no rubazo tuyino wekitinisa Dr. Lawrence Bategeka nyine byemugeiro nko omuntu nti nothing good enough except the best kagambo kamani mbukande sente tizizara nobo kuzahura hansi yo mufaliso kumala emyaka inga oli gusanga ngeri gorayo tere mutwaro olisanga guli mutwaro. Yes. No tuli hatobo tunyumizo rugendo rwawo kuruga from peasant obungu gamba nothing is good enough except the best. Nkomaise kiora kakoraga kiona ukikolege kiri ekirungi muno kusinga yo uraba no cyumbe byo kuya mu hoteli bikararamu ukagamba nyeti kwenda kuferwa kambita gase kiyonka bigagiremu aruma kantaka kununka ukabitabura mu biyaka nokora restaurant rundi hotel obu wabinga abantu omuntu asakuli hata kugambire baitu tajja garuka yagamba aburamda tukugambire yagamba anti ndi garuka abora leta mwana we asomero tumufiroho arugireyo nisomesera hiti abana bayisikiba twayirenda bintu byona bifafaine kandi niwe tajja garuka oraba no subu no tunda ebihimba bya season eno bya kera tukwende ebihimba new beans kyonka iyo habuko okasubula ebihimba wabiteka mu store byadibiramu hati okubitabura mu byaka omuntu abora ija akagura ebihimba natekeza byaka akabicyumba akasanga ngo nti tibiri nibiye byabena ojja kuba dibize orano tunda mudara gwenyama ijo kasalente yararamu yadiba gogireta na kilo kya kandi ngunti kansale mpya kenu ntabule naziri hamdaro gwawe odibize ijako kwikano gamba bwa kinyento tunda bikana bakando batandika kwekwasa bandogere so kora ikintu ekirungi orabona cyumbe byo kuriya birungi mu hotel do the best. Yes, and hamuhendo gwa abantu bakusobora deka kurura naka asente zorakora abo ko sente je kuyija urabona oyina okuhereza oyine kirungi okurungi aroho musajja akaba I think Abraham Lincoln no yagambire nti nobo kugenda mu kisako kesereka mu kibiranga baitu bobone okoleki kusinga ekirungi bantu bajja kutoza bali kusera na nyahano bakatu bakabayikangane bakaguza baitu mukamu wa Mandela sanata batakumanyi politics niyo yabanyolekeze abukuwa kujya abukubereza bwanyu no kwenda kuhereza abantu munayize politics no bantu bagambire onwe mukamu wa Mandela tuhura tumuhakaru bategereza izire no kora nje binyikaye ni nkora ono ni warolera abana baitu tumuhakaru onwe mukamu wa Gereza Summit Hotel hawe birungi habwa service abantu ndibongera okukwesiga nawe kyo abantu no turantu gamba as a country we have to produce for export quality goods omwani guteka mu mabali ati baleserene ekiragiro
ate oguteyoma amabale ate obwo araha ebintu noteka mu musenyi so nahabweko ebintu ebyo nibyo nkubazaho when I say obungambye nothing is good enough except the best hati kile kyakabiri kyongambyeho ekya sentence zizaara that's a key message bayingi muno bagambaga munyimukiye nyowe cyali nyimukya nankani waine sente nkwatira botekereza nankani na sente gusa inazo na nyeti inazo I have what I have is service to mankind abukondi bajja kunsima service to mankind abandi basima abantu basima afukubado niko kikapu baite ekintu kyo nyina but money atonda ijagama oina gero summit aina sente nyingi reka ngende anyambe nyimuke kyonka nozanga na Grace Summit yegambe erumba nobora mu miliyoni 3 cyayijja kuyimuka tasobola kuyimuka ekimukiye omuntu karakita yawe tara abana bibalekeire ebyo buguda babizana zanira ekimukiye omuntu karakita nobora kwa sente zingahango yene subule manyani bo zigobe ziningare mu zigobe ekyokaguza are you having character yo kuongera ku multiplying a well said ulingo kutekeza sente obukatanika gamba obulikasanga omuntu nagamba nkwenda kunyimuka ogumwe hugule taina plan mehugule kansoke kukaguze kawo okwenda kukora obukozi tugambe nayo character atata ina good character no muli bukulema bakubinga nogenda halini baitu kwando so kuba na character eyo kuba only a servant and you cannot qualify to be a lord abukuba yugwawe gukuhereza tukusora kukora plan yogamba ngutinye kantunge ebintu katunge itungo kanguli kibanja ka egg so omuli mu kintu kirunki kutandikiriraho kyokani kyo tugamba tulina ku training abantu basobole ku graduating kuruga servants n'abakozi ba government bayita public servants ategereza n'abahereza handi babona tuba servants to a level where you can nambira kusobora kweyemere kukolera abantu ebintu birabagasa ategereza kana ibika kugasa bikayikana nibagasa ati buno abo covid itwenda twemereye busani na sente somero lyemereye busibisa bange bemereye na nyenyemereye cyuko turakatandika tujya kutandikira na mbiri twakangiye ategereza somero litandika garuka abana ne bagaruka buri kintu kirwata hakuba the objective zitabe sente objective kababuhereza hala abantu nabwekyo ogwe natuliriza kutekereza bamuhe sente zigende zizaale atubo nyobo kaboze ebyo norani bakwa credit credit can be a requirement in your plan undergraduate rundi sente kuikozesa plan nicyo na bank baone kwe sente kwa muzogenda kuikozesa ngwagenda ku stocking ente benda bayije bakebere ente zogambirge oguzire habo kuba abantu bayingi batekereza buloma li smart abakatunge sente abanyero bagamba kwasire tahanulirwa abazifuna ni baraba mubara narabo mubara nasera mukazi wundi wakabiro waraswera nibifafana sente zona zifuwaho sente ziswa kuba ziri needed mu business kyonkati ziri nizo zimukiye omuntu kuli kugumira hakintu plan yogambira ikintu kyongenda kukora oraute kihiro mutima okatandika ku hauko sente zikajya na character changing notandika kuhura rotagata hata aho sente ntuzigendera bintu notakatira na account munsaho nizigenda na mbire bintu byokaba ibyo bire bitasemire kugende bwamu na yasabaga cyaki no hindura hono genda handi okubo gamba ati ne cyaki kyangenda yewe cyali cyamana wiga Catholic Parish kuruga myaka 1979 nati mutukembeke kereziye ndi nami kubaliza tukombeke kereziye tuli mu kusaba abantu 28 twinayo fundraising abakwenda kujya kusomera wiga baje basome bayitujingonera bintu bya bikora mumanyirweira tukiyakora cyaki none kabayi tingaruka nyizo tokahinduraga wagamba tikangende mu koto manyankaha leka kunyoma songo akataka kampayirako iwe tandikiraho
ngwanye nkasoma tinkyali wekiara garuka yo habukora orauta te sente mu agriculture okaite rundi mu industry rundi mu services okujja kuiteka mu rentals manyazi mara myaka inga kugaruka abantu bakwenda kukora ngwanye kankole ziteke mu rentals ngatunga ka sente zange oteire mu milioni nka 15 tenga kutunga mitwali 15 buli mwezi ebintu biri byamagezi bya abuko kweganya kuha abantu emirimu bakutekeza bajja kunyiba taking a management courses omonyengo nti management oyegengeriyo kwirukaniza ebintu koko birukaniza niko sobole kuyemerezaho. Yes, abarozi ba Kitara TV entekaniza eno ngikoleire ha Glory Summit hoteli bayinovraro burungi bayinye birungi ushobora kujya ukabahagira bo kuburi mu rubuga rwa Hoima n'abari munsi za heru usakura bahagira Summit ukabahagira wenyikarire nawe nkubaza nawe niwe chairman board of directors niwe director w'ikikaro kino ewe natubibalize owekitinisa umurujungu nkinsikete are you happy man ha myaka yawo nkaga na mukaga? Very happy. There's nothing I could not have. I've been blessed. One, I'm 66 years. And I hope counting. I thank the Lord. Kiabara kiagena omaiso. I got children. God gave me children. And I educated all of them highly. Two have PhDs, one is in the process of getting it. All the others except the last born, yes, by the master's degrees. That is my biggest pride or favor from God. Family, highly educated and knowledgeable, they can move on their own. They are ready to listen to my message. And they are able to listen to my message. I'm a happy man, yes. Even when like COVID, a very stressful moment. Yes, everything kikemera baitu nkumanya ngonti turakakingura uburwaire buri timed. I will be up and running because nkatekaho sustainable sources of income. Ni hawe nyini nkwenda kuleta kikaguzo kyange kindi. Or educationist abo kuba you have I'm an educationist, yes. I'm an economist, a professional, a banker. I'm an economist, yes. Miaka almost esatu masomero gakakingura aho katito gagaruka mugakinga. Nkanya bakamba amasomero embere no mugisangira muto. Embere tebayire nyangu habukuba abasomesa bayito boyina muno. Tukalenga tukabanza twalinga kubasasura. Naito twekawire twalemwa habo kuba sente zimubaha nizo muyamba mu begi twayikana mbitu ikire bali mabayi nabo bali bantu bakukenga bakirora kana nabo nyikaye nabo nkayoba nkubaliza amali mandera abantu nkumanya kugambe gendi fama abusomesa bange banda bayingi muna bali batataye so sente za lemere mbere ni ndenga kubaha ibyo kulya kahunga bihimba mihogo kabeji nituletaga mulomuna yetegereza ngo ntiri obumbire nkabundu kirungi muno kuba hayina abakozi bawo kubagara mamani nabo bamanye ngo nti mbere ntiri yakacubucu ejja kuhuwaho nikyo kurura na government wegambire register amasomero ngagaruke mkuwe handikisa kurura garahagaliyo agandi inkuru agandi bagaranga katandika yitwe Mandela Secondary School tumaze yakora registration twabe tugarukire first lockdown hata bikize kukiona bona bakabagarukira ndi we are proceeding as normal hatika tunihire na hati bona bijagaruka tumalire kurungire causes how there is hope they know what Mandela stands for. Yes, nitumalirize antekanize eno doctor bigambo ke bikusemba yoko ino ha abarozi ba Kitara TV and of course no kuterera abantu bine bibomu ngeri bizire kwerini ebye bomu ebyo mbanyira it is a security matter. And for sure being a politician, I am a politician. I thought you retiring. No, retiring, you remain a politician. They still call me Honorable Kiaro. Tinja kubaza byakaleubuli ntabanyire mbaze bimanyire and being an academic nabo mbaze bimanyire
So if you are bomb tinja kuyoza wa quoting kumanyi. And my only comment is it is very unfortunate. But police gamba to be vigilant. No, Moses is really developed. Bibaho, America itself was bombed. September 11th, Twin Tower. So, Tikiko Maisa Moti, this is the end of. I can only pray and continue trusting our government to handle this matter with all the seriousness it deserves, because it is something that has caused panic and scare and diverted us from our work. But that's all I can say. The rest of the details I don't have. And therefore, but the economy is poised to begin growing. Actually, it has begun. Things are. It one of but we discovered the oil. We discovered the oil, and on 27th we are hosting the Prime Minister here. You may not have known. Basically, to talk about tourism in this place and to encourage the locals kugoboroda magitagana ito tukatandika kala kumbeke hoteli nabandi bayije ahoko tukatumanyire amagita maze gazora ebintu bintu bijja kwetagise niko kugoborora kwa mafuta abantu bayingi bakutekereza gabajja kugoborora direct no bahasente abandi bagoreye batunda ibibanja na ndiri pipeline egenda kuraba for compensation by to steal esente ezo kusaba bayikozese kurungi bayiteka mu bintu ebitubalizeho busaho atakusaba kuba kurungi oyiroho tukagenda tuwaye mu kintu kya tuwagiye taga homestead kuba ni itungo homestead kimayisa ile itungo lya haka itungo lya haka kurura ngo ntiwa bandi itungo lya haka nkubasaba bulomu abe ni itungo lya haka tuleke kweganya kukora niyo message yange iyi nayo kukora abantu gukora kuba ni itungo lya haka itungo nibyo bino atalimuntu butoyito buno bwa manya lento bantu babiri balale muga oteyire mu nyingi akoko ya mukatoyito akoko kweganya kubona abakozi kuhereza ibintu abantu bati baraba nabo kandi mukole ibintu ebina quality mureke ku shortcut ebirungi mukole ibintu ebina quality abako biraba biri bya bityo kujebeka tujya kwihamu exemery tujya kugayigahara nokora ibintu byo byo kujebeka tikijya kusoboka mukole ibintu bya quality mukole muhereza abantu niko abantu babo babasobose kukwikira nabyo kubonye umutima gwawe ngwenda uhike yego webali muno kumpuriza. Yes, umurozi wa Kitara TV nuwogo Dr. Lawrence Bategeka ngambira kyali mu politics eki kitindisa kya honorable kikyamuro atenyi kusimbire webale kutobwire webale no kutangira nebigambe bya mageze ebyo hayira abarozi ba Kitara TV reka twege muntekanize eno nyenda omuntu ekigambe bigambe batugambire obe noyega amabara Julius kyo muhendo omulisa omweho wabamoli kusimbireho iwa ikaire no tondere sahe ne muyona nambero kaikaire wateka akasente kawagamba lekanyi kalendole entekanize eno nyegemu hona nambero kabaire musiza ahiri no munyamasa zembaga nze za bunyoro webale muno okwika utwaitaitana mu ntekanize zindi mubaye. Kitara TV kwegesa kumanyisa.